Gavana Waiguru augite thirikari ya kaunti yo ni yambiriirie gwika ithabu niguo kumenyeke muigana wa onjoria aria marutagira wira thoko-ini icio kuri na mwihoko wa guciaka ikorwo iri cia kiriu. Tunaangalia soko zetu zote, tunaangalia shida za watu wetu ndio tujue ile kupanga kazi vile tutafanya nini tutaipanga. Waiguru augite itena ria mbere rigukorwo ari kugita thoko icio hamwe na gwikira maai na cioro niguo onjoria mendagiria indo ciao kundu gutheru. Nadhani at least mambo ya choo na maji iko itamalizwa immediately by December, hiyo itakuwa imeisha. Alafu sasa maneno ya kupanga kujenga soko ndio inaweza chukua tuseme miezi 6 hivi, miezi 7, miezi 8, kwa sababu tunataka kujenga soko ikuwe sawa. Tauni ya mbere igukorwo iri makutano iria ikoragwo na andu aingi a biacara no ndiri ndunyu undu uria urituhagia wonjoria. Iratanyo kurika gugikinya mweri wa December. Ni oriri andu a kaunti yo makeyumiria kwa uingi hindi ya githurano gia president kia mweri 26 maikiria Uhuru Kenyatta kura. Tumekubali vile IBC inajitayarisha na tarehe 26 sisi wote tutaamuka tuende tuchague rais wetu arudi kitini, si ndio? Sisi tunarudisha rais wetu kitini kwa sababu tunajua tuko na kura. Gavana na munini wake Peter Daberi moima icera-ini ria matura ma kaunti yo guthurima maundu maria aikari marenda kuhingirio ona ihenya. Handu-ini ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.